ya on Miss Bay ye de on be ye who say Miss Baby good any ma say no pay sika e de man no 500 million Miss Bay je na bra bonten bra be ka sam foforo say no be dane asem no eno ana no but some Miss Bay so yes awanya de because later oba bonten be kasa ya ne kasa ya ne kire say Nigel Elripunu sa na no person che but say no wagi skin so wi ti ade no yes and say o say Nigel gaze the do be no nka na no ntum and o say enkrofo we no celebrity for no emu binum no ebinum amenka na sa ebinum omo hihye adwuma ma wi a adwuma no ensi wo ho a debi eti o hihye first one ma wi na utua na second one o hihye ma na yese wuntua asam kro na original so the G first one na obesa de sa asam na ba bonti abeka because second one went here entina se obi celebrate na onya pani bi naked video a we dey do who for the rest of our life what the mpamu ko bisa can say trace watch no no kan chew videos e go mu fun so no e no obi di penifo no obeji sika obetwa plane ticket obeji hotel na boarding obeji eyi e can say diplomatic passport amano bi bia obeya amano because of one video. Oh, it you know so munya the first one na one ya second one na for the was of never bonte it means basically they what here but no was saying she share juma foforo na amfa it na was say was saying so the same video na say audio no musem no eba bonte it that was the reason why but the juma ne de na no crazy see here sana celebrate for na binum abrabo etie. Yes. Now, according to girl, no. Yeah. Or see the phone na the kura no. Yeah. Moji the phone. Sha akwala na pese ogu na je oni mase na say enkrofo bi na force according to computer man which computer man they mention and trust in santi bi ana nsa me fanye asempi ba according to computer man or say sorry and enkrofo bi tete girl no fan the phone e ho no munya messages ni nyina free me say enye no kre mama kan sem apostle akra no what the video no eto ne WhatsApp status akra no obi anje ni phone a case na aba and no more formal stories it is story no more formal they say ye Jimmy phone timukra na minim se video no mpo e delete ye and obi ko post ye enye no kre akra no what the can post to ade na to the WhatsApp status e mo obi etweye bana na agene nim se wa ma akra no warning na ma akra na delete na koye fa so asade we ba abonten no wo bra na age be gina wa wo dwane no kire yewura Canada Japan no ene obi efo akra na nkasa adamfo akra na ge na nkasa adamfo a wo tweye efo wedi video no e de ebufu fo wedi video no ene call ba bi e be call ye e ho de mi kan ho asem ne ene na ma de achi ye hunu video no wa abonten ti zo mbeka say na obi gi phone obi gi phone na girl woni mupo no e woni phone so woni mu nensa o de ahihye ne ho ne ne ma e wo phone so anka be ba abonten nka ye we ne be ba woni girl na nka so to no wo mani sika obeye full sex e de amount physical be send the amount straight adwuma o ye odidi no our TikTok ho na sifo nyina no wo pesika mana o sa be hihye ne ho aye video no de amount edisenka obi na gi phone na nka ge we hu nsem aba bonten ne yasam ketwa apostle na emum no o the video no to no WhatsApp status and obi downloading the fast
eti no na agye ni bi se wa ma akra no warning ama na delete status no video no kro mo ye free ho but o mu nim se wo bi so phone so na wi ase de bi ameka wo gina wa wadwe ye so wo time wo bi a wo kana asem no na ono so wo dofo bi wo ba bi a sa wo dofo no so na aye ready so be ko de amanipa no eti ko buro bi gina wo dwe na num efa ye wura Canada Japan no eno ena ma obi su release this video nipa o de ba yakra anya oba ya be get nan kasa danfo be ma ena di video ne ba bonte yo yenko yenim Najo 31st night me patch of video a quick mommy na fe me nombra we quick okay me beka say na who be una o si anka cha so na be wu wo de wo because meka chero me break yama na ba wo ti wo now ye se nko na masem David kasa chia Mom, we mo TV so radio so baby am say nyame slam. Amen. En kom se no ne ba no mo fa ne sa. Amen. En nyame ne me be scapegoat. Abi. She ma san kom na wie. Aya. Bon sama Yehowa. Kasa umofia. Kasa umofia. Obi say where is umofia? Umofia closer to the sea. Ma san me no question. Na omo man ko school class of num nyansa. Na me mako university. Ya say me be say nkomboro me. Ma serve you. Yes Lord. Kasa ma serve you. Yeah. Everybody is. Man sa me no koso mame. Ya yo mo tare bonchaka. Kasa Holy Ghost. Enti then I be catch my sorry but then I be catch paying for then I be. Manasi me ba cho woso abozo me woso wote wadafo ya oso ono ma ye mfa na nye scapegoat ema obi se ne apita mo ma won ho kwan menka no wakoka menye we na waye na ya chichi won what you say a prophet na wo Ghana omo claim so omo so powerful minimum sofo bi o ka Ghana se enyu a waye no Paul mo kra anye bi what you say but ye show bit say na o claim so ye prophet na no ye shipa o Ghana na se naja hu bibi as o ka fa o man no na because IGP so ka o bechi no na oso men e fa na nye scapegoat